Aksyon sa pilingar na po ito programa na po 1 at dako naman for our last set. Ito lang nga po kasamitan ng radio stations the entire radio station ito entire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City. Not some eat, of course, with the 4-decade duo with yours truly Kabagis June Sariales with John Mark Pastor, Operator. One kata iti lang nga kanito apo kablawi mamat ni Uncle ni Mama Dani Padillo tagaluwid Auntie Miming Padillo nga kalkalpas da apo nga nag-deposit DJ sanitarium. Kat pagyamanan tayo kini apo ta nasaya at tisalon at negative aming findings. Normal kano amin apo iti result iti general check-up ni Uncle Danny. Ayan. Dakal nga banag dayta. Apo, kahit mabalin nyo latan, iti gumatang iti bisikleta, mamadani ta pumalaot pumadaya kayo for your health. Di ba? Dakas siguro ti mabannog suna. Pagbay ka mo. Haan, dati bisikleta kibuyain na lang. Basta gumatang dalatan iti bisikleta. So, ano, normal mo iti kuakit, mabalin naman ti agbike. Yun na napaka, mga makabannog ulit iti agbisikleta ka. Kati. Pedal-pedal laang tapno pintas iti blood circulation. Si Ores si kagamatang kagarda na. Bumulod ang tulatan kaligiti anak ko nga agbis bisikleta. Bulod to yung bike digiti doang ang babaro. Pag sino blatag ita. Makadayo ka nga ta. Ay ka, buya akmat na di bisikleta. Gano'n si kateng bisikleta. Okay, nga rod. Daga po tatakat Easter Sunday. Okay, let's meditate a little bit with this piece. Apo entitled Who Am I? Sino tayo kadi aya Apo? Iti isak lang ni Apo. And this will be interpreted by my partner siyempre ni John Mark Pastor. Operator. Ayan, ikamang balong ti hostisya dating nga sonata from the Casting Crews. Sangkod. Casting Crowns. Casting Who Crowns. am I? Once again, happy Easter. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm crawling. Lord, you catch me when I'm falling. And you've told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm
calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, not because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? I am yours. I am yours. Okay, from the casting Crowns. Crowns, a song called Who Am I? Sinutay nga ta, apo. Ayan, so hantay pang panakal. That's it. Makabandog mga talaga mo't apo iti upobraan tano kastingal daw. And we are doing this apo as our social service. Iti lang apo nga mabalin nga idanon kada kayo. Iti panagayat mi kada kayo apo ditay kansyonan da kayo. Natugitay kanito apo nga agin ina na kayo. Lalo kada kita aditay ti suksukisok apo nga lugar nga adayo apo iti ingungutan na ti biyag. Ay, yeah. Wow, ore pag kanito lang ka up dagit ang ililiw nga kunada. Talaga matapos ti Ilocano. One of the best apo dito ita nag-uunag iti kay papananti sonata na iso nga iso ti pinilimin apo nga i-advocacy med iti Ilocano literature through Songs of Love and Life kinantabayan niya po dito libro nga inak sursuratan iti istorya po ti musikero ayan basit laang nga chapter siguro mga 5,800 chapters lang inan malpaskon ayan pabati naman po Sir Jay agin inon dito ibandami tamanong iyet Pedro, Junjun kan Uncle Islao. Pakito ka rin man ka Jay, Sir Jay. Kanta nga lemas iti arak. Tasalaan ta kano Sir. Thanks and more power to your program. It's me. Baliktad? Riza Barbosa. Okay, Barbosa. Kita ang pati text ko talaga nga baliktad. Kanaman ni Vic Pataksil dito Facebook Live. Magandang hapon manong kablak man Jay Manager mi dito MJ. Kiat.net Jams at Ajon na agdengdengeg kana. Kana man ti LV Baldovino ay nalpas gayam tay isim nga kantayon. Hehe taga-bunot nga rod please. Nalpas mo lang na. Nalpas mo lang. Thank you kumpare Jun and Balong Jam. God bless us all. Kana. Good afternoon kuya babati man kanta kami dito ila Trinidad Benguet. Agdengdengeg programa yo. Pakantaman Halsema. Thanks from Junior Gaudan.
Okay, may Adagdamdamag tayo naman na tawang kon, 24 apaw, 25 akton no Agosto. Ayan, and still single and available apo dito ka anakan tayo ito. Still looking for somebody to love nga kunada. That is this somebody to love. That is somebody to love. Apa ngayon awam mo, dim kaya ti makaasawa iti kaya na panawan. Kaya mo ka di aglalakay kan nga baro. Di ka di nagrigat ti awan ti kataktak mo na Gana kaawan pa'y asawak. Ngarot, gana kiti manariman na po nga umin-inom. Hanyo unay, kahit uso apo ti high blood. Iso nga, no, ginom kayo, ay kahit tay tamang, taanulaang, pampaimas turo. Katawa kayo nga katawa, no? Adita kayo. Trip lang nga, tayo nga talagang aglamas. Itabsaw yun lang di magbagiwa mo. Nalpit adawal desimang pai kania Sikatay inagaw na nganya dayo dito'y na Nabayaga panawen anagitura Dalinduken saan sinagaba Bayat ka awan mo, awan patek daytoy biyag Binubus-kot oras sa naglemes iti ara Barbareng kunak asikatay malipatak Ngem naglabesen Si kamanentay awagan Nakasangbiag ko tinted mo akalak ama Tagustuen payen nga uray no pakatayan Di mo pinanunod, di imbubus ko nga aya Nilaksid nagdita puso Itanem nag-akas nilipat Kaawan mo, awan patek daytoy biyag Binubus-kot oras sa naglemes iti arat Barbareng kunak asikatay malipatak Ngem mo naglabesen Si kamanentay Nakasangbiag ko tinted mo akalat ama Tagustuen payen nga uray no pakatayan Di mo pinanunod ti imbubus ko nga aya Nilaksid nagdita puso Itanem nag-akas nilipat Di mo pinanunod, di imbubus ko nga ayat Nilaksid nagdita puso Itanem nag-akas nilipat
Frank Nitolan Jr., hello, good afternoon. And Gemma Cabanting, Gabera. And may nag-PM dito.